Khotso motho e motle e reng COVID ho morui, e reng COVID-19 ho mofutsana, e reng COVID-19 ho ntate wa lelapa, e reng COVID-19 ho mme wa lelapa, e reng COVID ho motjha. E a bua mela mahlo a matjha ngwaneso, e ba le mahlo a matjha. Ho be ha no sa tsebe ho boloka, o sa tsebe ho sebedisa tjhelete hantle, o sa tsebe ho fepa lelapa la hao, ithute ka jeno ho be. Ha ile ka jeno lokela re o ipatlisise, o ipotse dipotso mme o be o iphumane. Ha ile re bophelo ba hao ke bophelo ba mona, o lokela ho fetoha hona jwale. Ha ile re bophelo ba hao ke bophelo ba ho shebana le batho, o lokela ho fetoha ho shebe ntho tsa hao. Bona ho jwang hona jwale, ho jwang hona jwale, ho thata ha ne le rona o phela ka ho shebana le batho, o phela ka ho bua ka batho, o phela ka ho batla ho tseba taba tsa batho, o phela le ka ho senya. Ho jwang ka jeno? O lokela mo batla modimo, o lokela mo tsoma ha fahleho sa se sale haufi, o lokela matla. Le fulena le keneng lena le tshwereng lefatshe lena kaofela, le batla monna a ema ipatla ipotsa dipotso, le batla monna wa matsoho, le batla mosadi wa matsoho. Lena lefu le ntsha le botlefete. Ho jwang bophelo ka jeno lena? Re ne re sa tsebe kaofela hore ho tla ba thata hakana. Ho na le monyare motaunane ko tla ketetse 20 ke di betsa, ha ke qeta ho di fumana ke di lahlela kwana. Di kae hona jwale? Ho na le a reng ke ne ko tla kete tse 40 ke di betsa ke di lahlela kwana. Di kae hona jwale? Ho na le a tjhong jwalo. Dumela momamedi a ratehang a lefulena le ke le siye thuto ho rona. Ha bothata bona bo hlaileng bo fetole pelo tsa rona, bo fetole menahano le mehopolo, bo re fe mahlo a matjha, e ba le mahlo a matjha ho tloha hona jwale. O ske wa hlola ho sheba dintho ka tsela yane yo no di sheba ka yona, o tla iphumana o le tsietsing. Fetoha, la tjhentjha, fetoha, tjhentjha, fetoha. Ha no phela ka mona monela batho ba bang, o sa ba lakalletse botle, o sa ba lakalletse botle, o ba lakalletsa bobe ka dinako tsohle. Ha no phela bophelo bo jwalo, o jwang ka jeno? Ha dintho di o shebile o le ha o ka tlung jwale, o so o dutse jwale, o lokela ho shebana le bophelo bona. Yai! Ha o sa khona le hantle le ho kopana le batho bao o nong o rera merero e mebe ka yona, ya fela. Ha o le tjena merero e mebe ya fela, tla kopana le bona jwang?
Hobane merero e batla hore o nke leeto o tsamaye o sebedise tjhelete. O tla kopana le bona jwang? Hobane merero e batla hore o ntshe ka pokothong. O tla kopana le bona jwang? Motho e motle ha o no phela bophelo boo. Fetoha. Ha no phela bophelo ba leshano. Fetoha. Ha no phela bophelo ba thetso. Fetoha. Hobe. Le ka lapeng ha hao ka tlung. O tla lokela hore jwale ditaba o di beha hodima tafole. Ke a o jwetsa. Ha no le mme ya bapalang ka tjhelete. Ho thata hona jwale. Ha no le ntate ya bapalang ka tjhelete. Ho thata hona jwale. Ho thata. Ha ona le a kgonang ho tla dulas. Ha no phela ka dulas hore jwale ke tla tsamamane ke no phanda ke khutle ke etse tsenope. Yey, ho bima motho e motle. E ba le mahlo a matjha. Motho e motle ntho a di tsamaye hantle lapeng moo. Ntho a di tsamaye hantle lapeng moo. Fetoha ngwana mme. Ha ile re so ithutile ho bala Bebele. Bebele ha e tshwane le buka. Bebele a se buka. Bebele ha e tshwane le buka mo mamedi a ratehang. Ke ka ho thwe ke buka ya dibuka. Ha e tshwane le buka. Buka e tla o fa lesedinyana. Empa Bebele yona tshwantse etse transformation ho wena. Ha Motaung o re buka yona e tla o fa information. Empa Bebele ha o e bala tshwantse be le ntho e bitswang transformation. Ai go reng jwale Motaung a o soka ba kae ba go o nong o tsama le bo. Hey, ha o ba mathateng ha tsietsi di hlaha ho e ba le tlala jwalo ka hona jwale ya sutha dichomi. Man le mang o shebile ngwana mmae, man le mang o itshebile yena. Ntwena ya o ruta yena re hlahetseng yena ya COVID ya re ruta ya o bontsha ka mo batho ye re ke phete ntwena ya re bontsha ka mo rona batho re leng selfish ka teng. Yes, ya re bontsha hore batho re diphoofolo tse selfish tse inahanelang tsona fela. E ka re batho ba utswa ba be ba nke le diphasela tse lokelang ho fuwa bafutsana. E ka re batho banka ba be ba pate le diphasela tse lokelang le dijo tse lokelang ho fuwa bafutsana tse lokelang ho fuwa bana ba dikgutsana. E ka re batho ba etsa jwalo. Nthweno ya o ruta momamedi hore motho ka bo yena o inahanela yena e tla o ruta hona jwang. E ka metswalle ya hao ho no matha ho yona. E ka metswalle ya o mafelong a beke o nong o ipata o nyamela bana ba ske ba o bona o matha o bona ba kae ka jeno. Hona le ba bang ha ba sa o letsetsa lo letsetsa ba bang ba ipata ngwaneso ba fepa malapa a bona. O no ba fepa tafole e tlala e be ntsho mshana ntate o e tlatsa tafole e be ntsho ba kae ka jeno. Ha ba tlatse tafole hao e be tshweu ka phofukeng. Vasele vandag ba kae ka jeno tsama o di mama khapetla tamati boy. Ka jeno tsama o di mama khapetla tamati wa thella. O tsama ntso wa o ipata ka tlungulwana le bana o lwana le mfumahadi. A o sinyana ba kae ba no tsama le bona. Lotla dizibsa vazoro. Ba kae o no ba wetela o ntsha tjhelete ya hao o patala dikoloto tsa bona. Ba kae ya usi ba no shapa le bona dizibsa vazoro ba kae ka ha ba yo. Ba fepa bana ba bona le bona. Ka bayo. Va jo vriende vandag. O tsama o di mama khapetla tamati ngwana ka wa thella. O khona o tla thella, o tla ithuta motho ka matsatsi ana. O tla ithuta phoofolo e bitswang motho e kgonang ho nwa metsi a tjhesang. Motho ke ena fela nwa metsi a tjhesang a ba tshele ka tswekere. Ha o so bone ntja o fepa o re o fa metsi a tjhesang le tswekere ai wane le ho wane le kolobe ya ba le hela. Ke motho o tla ithuta yena ya kgonang ho nwa metsi a tjhesang a tshele tswekere. Yey,
ke a leboa Lucky Ngwato monna ke a bona wa ngolla o re ntate Motaung o tla pelo ya ka bohloko ke a leboa monna Thabo Modumaela ha o ngolla o re Motaung ke dutse le wena o seng hona o tabola maikutlo haka Mathato Seema ke a leboa Mathato ha o dutse le nna o seng hona wena dia kae Elizabeth o re Motaung jwale motho o kae hoseng hona o kae motswalle wa hao e kae chomi ya hao ba bale hao le thata ba kae ba no ba palamisa dikoloi o ba lata di-weekend di fela moo re o kopa re dula hae ke ne ko kopa lenaneong lena le pele fihla COVID-19 ke re dula hae a ko bone ho ja o ile wa mmamela e ka be so o tsebile hore tšhelete o e beha jwang e ka be so o ile wa bona hore bana ba dutse hae ba ja ha kae o no sa dule hae re fofa ka mona e re ke ipheta hape re ke ikenyeletsa re fofa ka mona ka re bo Mangane ha ka jano tshwantse o dule ha ntate o mo shebe la view ha o shebe bana ba hao ba re papa re lapile ba re mama re lapile ho sena next dula hae ke ne ke tsho jwalo ba re thuso ena wa lona o bua ntho tsa hae yena o dula hae thuso ena wa o dutse hae vandag they setene a ke reng hana ka Afrikaans ntshwarela ha o banna oh ha ke sa khutlela mo se ntlhotse re ke a tsamaya motho o ntshwa ke a tsamaya jwale moya o re ke bue batho ba selfish batho ba itsheba bona pele o tla ithuta motho o tla lera motho ka jeno jaisal that's it ntate Motaung nna ke tsoa ka tlala lapeng la ka ke dintwa fela ha bana ba kopa ntate wa kwatha ntate o topotse molomo ke mona mo mamedi o ngolletse ntate Marama budulehile makana ke bolo e kae tšhelete le bodibiera ke a leboa wa re dula gae hle ngwaneso ho ja o ile wa mmamela ka nako yeo e ka bo ithutile dintho tse ngata fela nako nngwe dintho o dinka hanyane ke mona ka jeno o jwetswa ke lefatshe kaofela o bo o jwetswe le ke mo presidente a re ho wena dula hae e kae koloi ele e neng e matha e tlala strata se kaof e kae ha ena ditaere ka jeno ba kae ba kgotse ba kae ba kgotse ha bayo o no ba lata o matha le bona ba kae o ba palamisa le mahala o etsa ba kae ka jeno ba kae ngwana mme ha ke bue hampe le ke batla ho bontsha fela hore motho ha mathata le teng o itsheba yena pele wa tswa o ka fihla accidenting mo batho ba bangata ba lemetseng teng o re o tlo thusa wa tswa ho etsala jwang ba lemetse kaofela o tla utlwa motho a re thusa nna pele hle hobane motho o itshebile o rapholohe pele o re thusa nna pele ha o tshwere metsi o re o fa e mong ya lemetseng haholo a re fa nna metsi a o pele hle hobane motho o itsheba pele o tla ikutlwa o no le ndaba tsa bantu mona o bua batho hampe o tsamaya o etsa ho jwang ka jeno lena thodu o shebile ha hao ka tlong ba bua hampe o ke kwa e bua hampe corona le khala o itseba o e bone ke leshodu le ipatileng o ke wa e bua hampe fela hona le batho ba no tseba ba bua hampe o bo tsebele hore nakong o qetela o sebedise ditlhapa ho bona nakong ho jwang ka jeno ho jwang go njani namhlanje ho
hona le baneng ba bapala le ka tšhelete tsena tsa di-grant ba bapala ba tawa ka tsona ba tawa go tlhanoga hey khona o tlo ba thata ha o so be thata khona bodikgo botata boa o soso jwetsa khona seeta se tla fela ko jwetsa ntho kgolo khona seeta se tla fela serete ho santsane ho tlo ba thata Makomasegwa ro thethinyane tatuthuswa re soga a re jalo o bua nnete hey ha o le tjena o kgona ho bona hore batho ba selfish hore batho ba itsheba bona ka bo bona ntate Motaung jalo o di ntsha ka metso hle monna wa tswa jalo o bua nnete ke yang school teacher ya tshonjala jwale Motaung o di ntsha ka metso o bua nnete malapeng ho qabane hona jwale ne o butse di-trust o butse di-eng tsa dipolasi batho ba buisane ha ba tsamaelane ho qabanwe e fihlile COVID-19 kore ntho tse ngata motho motle di tla otla o rwale kepisi e tabuileng hlogong mona ke a o jwetsa ntho e tla otla ntate o tabue kepisi ya e re ha o rwala kepisi o tlo e etsa moya ditsebeng moya o le siyo o le thata tate Motaung ka jeno o bua ka nna ke le khotla Modiko ya buang ditaba tsena Siyabonga Manzina re ntate o bua nnete bua re jwetse ntate la re ka kwata re jwetse e reng COVID mo mothong e reng COVID-19 mo ngwaneng ha